barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib, ne'matlab va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi. Rahmat ishin jibarilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga Allah chin ko'nglarimizdan berishgan salovat shariflarimizni yetishib tursa edi. Ana ahli baytine, ana sahabelerine ridvanullahi alayhim Allah'tan rizalығы bo'lsa edi. Hem barcha mu'min Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın kitabı ardından hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ardından iyergen barcha mu'min ve Müslüman kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Teala'nın hayrı bilen, Allah Teala'nın rahmeti bilen barcha biz Ramazan aylarımızda yaşayırız. Ramazan aylarımız tamamlanıp yine Ramazan aylarımızın bir neçe günleri yine kaldı. Hem bu günlerde biz tağında kübret ibadet kılırga tırışık, tağında kübret namazlarını başkarıga tırışık, taravih namazlarına gelirge, taravih namazlarında katlaşırga tırışık, sadakalarımızın, zekatlarımızın çıkarıp bitirmegen bulsak, bu mübarek bulgan Ramazan aylarımızda bu gamel ibadetlerimizni, zekatlarimizni, fitra sadakalarımızını ilaşırge aşırıyor. Kadir kişisi durumda her bir meşitte, her bir minbarda bu günlerde bir kup sözler silendi. Hamide Kadir kişisi durumda bir kup mağlumatını bilesiz. Kadir kişisi en ılık bulgan kişi 83 yıllık ibadetini de indiriz üstüne ala 83 yıllık ibadetten de tam da yakşırak hem hayırlıraktır. Bu günde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özünün kardeşlerine namazda kılırga, Allah Teala'dan yalvarıp dua kılırga, Kur'an okurga emir etken. Hem biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine buysunup, yıklamışa, yıklarımızın sınga şiddet koyup, kubret ibadette hem duada bu günlerini uzdurga tiyişimiz. Bütün alemde, bütün dünyada Ramazan ayı tamamlanan. Bütün il, bütün dünya gayb namazına hazırlanan. Gayb namazı uzun bayram, gayb namazı uzun şartlık. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye düşken vaktinde andağı yaşayan Araplar bayram etken bulganlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytgan bu günler nindi günlersin deb so'rab bilgach, onlar aytdilar bu bizning g'ayiblar, bu bizning bayramlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytgan Allah Teala sizga bu iki bayramdan tag'inda ko'rkamroq, tag'inda motorroq bo'lgan g'ayibga, iki g'ayib berdi sizga amartish, u da bo'lsa Eidul Fitr va Eidul Adha, u da bo'lsa Uraza bayram ham Qurban bayram deb aytdi. Nişiki biz gayibge hazırlanırız, elbette birinciden fitra sadakasın gayib namazına kadar biri tiyişli. Oraza tuttun mu, oraza tutmadın mı, tuğuzunca tuttun mu, tuğuzunca tutalmadın mı, sabi bala bulsun mu ul, baligatke girişmegen, hatın kız bulsun mu ul, ebi babay bulsun mu ul, fitra sadakasın biri tiyişli. Fitra sadakası miktarı bir sağ bu 3 litre bankası kulemi rizk. Peygamber vaktinde sıvı, arpa, buğday, süzme, hırma, yüzüm bilen fitra sadakaları verilgen. Hanefi mezhebinde bu rizkinin 3 litre uleminde akşağa köşelip, akşalarda muhtaçlarga, yakin meşillerge verilgen bulan. Fitra sadakasının manası o da olsa, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine dayanıp, uraza tutuşunun urazası kimçiliklerden baklanıp, Allah karşısında tulusunca kabul ettiğinin ümit etip verilen durgan sadaka. Yani indi her birimiz hatalanabız, her birimizin uraza tutkan vakitinde indidir naşar fikir, naşar uy başlarımızga kile, tiyişli tutmagan urunga qaribız, kubrak kişiler durumda silap jibersek, televizde duyalmasak, Allah subhanahu wa ta'ala bu fitra sadakası diri bilen, inşaallah rahman bizning bu kılgan günahlı amellerimizni Ramazan aylarımızda mafu ite hem indi tulusunca Ramazan aylarımızda bu fitra sadakası bilen baklayın. Bir kişiye bu yıl egerdeki arpa beyesinden karasak yitsin, bu in kime. Lakin bu yitsin bir kişiden, şöyle
Әгәр дә ки гаиләдә 5 кеше булса, 500 сум була. Әгәр дә ки инде үзегезне урта хәлдә икән, итеп нитәсез дигән хис итәсез икән, ул мине инде микъдарын 300-гә һәм 600-гә әйләндереп була. Бу инде хөрмәт белән, изем белән әгәр дә ки нитсәк хисапласак. Без ай буенча ураза тоттык, Аллаһның улы булган сынавын үтәдек, изге эшләрдә, ифтарларда катнаштык. Ярдәм мәчетендә 1200 кешегә көн сайын стәрләр, көн сайын ифтарлар әзерләнеп бардылар һәм сез Аллаһка шөкер күбесегез бу ифтарларда катнашты. Аллаһка рәхмәте булсын, Аллаһ Тәгалә кабуллардан кылсын. Һәм инде бу көндәрдә дә шулай ифтар мәҗлесләрендә бергәләшеп катнашыйк. Таравих намазларын бергә укыдык. Һәм инде сөенче хисләрем белән без Аллаһ йортына җәмәгать белән иншааллаһ гайып көндәребездә җыелабыз. Коръән намазлар тыңлыйбыз, бергә дуа кылабыз. Аллаһ Тәгаләдән рәхмәтен, ризалыгын, ярдәмен, бәрәкәтен, гөнаһларны кичерүен һәм җәннәткә кертүен бергәләшеп иншааллаһ сораячакбыз. Безнең заманчылык усулларга таянып, галимнәребез 4 июньдә гайып намазы булыр дип әйткәннәр. Һәм 4 июнь көне һәр шәһәрдә, һәр мәчеттә иншааллаһ гайып намазы булыр. Шуңа күрә фитнәгә кирмичә, күрендеме ай, күренмәдеме ай, теге дәүләттә күренде, бу дәүләттә күренмәде диергә түгел. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә заманчылык инде ысуллар бар, телескоплар бар. 4 июнь көнне иншааллаһ ай күренәчәк. Һәм Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам әйткән, ураза тотырга башлагыз ай күренгәч, һәм уразаларыгызны ачыгыз, бәйрәм итегез ай күренгәч. Яңа ай килә, Шәввал айлары килә, Шәввал айларының 1 көндә Аллаһка шөкер гайып намазы була. Гайып намазына ничәгә килик дип сорау булса, билгеләнеп куелган сәгать 7. Ләкин әгәр дә ки мәчетебезгә керергә телисез икән, үләндә, урамда укырга теләмисез икән, сәгать 5:30-да яки инде 6-да иң соң килеп җитәргә кирәк. Әгәр дә ки инде яшерә икән, сыңа каласың икән, күбрәк йокларга телисең икән, ул вакытта 7-гә киләсең дә инде бу үләннәрдә, чирәмдә намазны кылачаксың. Һәм инде Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән шундый вакытларны билгеләде. Ул вакытта кылган гыйбадәтләр өчен савабы берничә мәртәбәгә арттыра. Аллаһ Тәгалә арттыра безгә инде бу савапларны. Шуңа да бу көннәрдә укылучы намаз олуг ниъмәтләр һәм зур дәрәҗә белән тулып тора. Бәйрәм көнне алдыннан икенче намазы вакытыннан башлап, ул гаеткә без әзерләнә башлыйбыз. Һәм инде элек-электән бабаларыбыз бәйрәм көне алдыннан мунчаларны ягып, бөтен гаиләсен гөсел алып йокларга ятканнар. Шулай бит, авылларда гадәт буенча гайып алдында мунча көне булган, һәм инде бу безнең Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның сөннәтенә туры килә. Әбиләребез көннән кабыр куеп, тарнан уянып, кыймаклар пешереп, үзенең якыннарын тәмле шәйләр белән сыйлап, намазга, гайып намазына җибәргәннәр. Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам Фитр, ягъни ураза гаетенә чыгып китмәгән, иллә дә мәгәр берничә хәрбә капмыйча, ягъни инде иртәнге аш ашамыйча ул бәйрәмгә бармаган. Чөнки без ай дәврендә ураза тоттык. Иртәнге кояш чыккан вакытыбызда без уразада идек. Без ашамыйдык бер нәрсәдә. Ләкин Аллаһка шөкер гаеп килде, һәм идән чыгып китер алдыннан берничә хөрмә кабып Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам чыгып киткән. Әлбәттә, иртүк торып, гаеп көнендә без бисмилләнеп, тәһарәтләнеп, хуш буйлар сөртенеп, матур яңа киемнәр киенеп чыгырга тиешбез иләребездән. Ягъни инде тәмле исләр булсын үзебездән, һәм инде яңа киемнәр кию бу Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламның сөннәте. Һәм әби бабайларыбызның гыйбадәтләреннән калган бер гадәт, бер әйбер булса да, үз өстенә яңаны киеп бар дип, намазга бар дип әби җибәрәдер иде. Ыек булсынмы, ниндидер тастымал булсынмы, ләкин инде яңа булсын. Шулай безнең әбиләребез Пәйгамбәребезнең сөннәтен үтәргә тырышканнар.
Her kişi onun selametligi hem beligatga bo'lgan erishgan iratlar bayram namozini o'tav ham endi bayram namozini o'tav ham bayram namozina boruv tiyishli. Onlar bilan birga shular endi xotin qizlarda namozga jiyiluv ko'planadi. Ya'ni endi bu kunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ның sahabalaridan shunday rivoyatlar keladi. Hatto nikohga saqlab bütün kişilerden kaçırıp durgan kızlarını da bu gayetke eti-enileri alıp bargan bulganlar. Hem idalar ve huzur, yılışma gayetke barıp, birgeleşip, tekbirler eytip Allah Teala'ga din verip ve bu dualarını kılgan bulganlar, hem elhamdülillah birgeleşip beyler kılgan bulganlar. Beyler namazına varu, jiyavli, o da olsa sünnet amel. Eğer de ki indi kardeşler Irak yaşamışsız iken, o vakitte meşidge kiliyor, ciğer sünnet. Hem ciğer bargan vakitte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tekbirlerini arttırgan. Yani indi Allah Teala'nı ılıqlap barganlar. Tekbir sözlerini eğilip kilgen. Hem indi şuna yok, eğer de ki ciğer ve kilerge mümkünçilik var iken, bizim parkovkalarda tutulmasıydı, hem indi bu ayetke ciğer kileriz. Yakışan tuğanlar. Şuna indi beyram namazı, adette namaza kadar biraz Kur'an okulaşak, vaaz hutbeler sinleşek, hem indi kıyaşçılık yakınlaşak 30-40 minut uzgaş namaz kılınan. Bizim mezhep boyunca o da olsa indi gayet namazına katnaşu her bir kıraatqa vacip. Beyram namazları cemaat bilen kılınan hem 2 rekaattan tura namaz vakti jituga imam azan ve kamet eytmişegine beyram namazın kılığa niyet eder. Cemaat da ona iyerip niyet kılığa, yani indi beyram namazı. 2 rekaattan tura beyram namazı hem indi azanı da yok, kametı da yok. Şöyle namaz kılıp bitmiş, imam minberge binip hutbesini hutbeden sen indi karalaşıp elbette bizim tuğanlarımızı, kardeşlerimizi, etiyelerimizi telefondan olsa da şaltıratıp, şit şehirde olsa da şaltıratıp, en iyisini beyran bilen, etisini beyran bilen Allah subhanahu wa ta'ala tutkan orazlarımızı kabullardan kılsın. Ramazan aylarımızın yılgan savapların Allah subhanahu wa ta'ala bizge eriştirsin deyip, şundi dualar kılıp bizim tuğanlarımızga şaltıratırga, alarga konakka kilirge, alar için dua kılırga ve bu günlerde indi tiyişli bulup duran. Şuraya indi bir iş verilgen sırav, Şevval ayının bilemiz 6 gün savaplı urazası var. Kim Şevval ayında 6 gün uraza tutsa, ama bir yıl uraza tutkan bu savapka iya bulur deyip etken hadisler var. Hem sırav tuğa, biz beyram gününden sen kaçan uraza tutulga mümkün, 3 gün beyram bitirgen tiyişmiz miken, ya ki bir gün beyram bitip uraza tutsaq bulanı deyip sırav vereler. Derizler fikir, o da olsa 3 gün beyram bitirsinler, işlesen savabı var, işlemesen günahı yok. Eğinde kim aşığa, kimdir indi bulurgen ve bu Ramazan bilen Şevval ayını bulurgen dilemeydi ki aşağı jibersek andan yağanan gayretlenirge gerek, ilenirge gerek, aşkazanlarımız zurayan, aşı başlıyoruz, andan tutulga ağır bula degen şekillengen kişiler, elbette bir gün beyram küte, andan sonra ikinci günden urazaga kire alayın çıkıyor.